Cenjene gledalke in gledalci, dober večer voščim, spoštovanje. Kmalu bo vse nared za nov slovenski nogometni spektakel. Čakamo na največ, kar lahko ponudi slovenski klubski nogomet. Na športni praznik, v katerem imata glavni vlogi večna rivala Olimpija in Maribor. To je bil v skoku Apau. Lepo Savić, Uremović preigrava, krasno sedaj Uremović in obramba Handanovića. Čanadžija se je sedaj preselil z leve na desno stran, krasno Alves, Abbas v priložnosti, Abbas strelja in brani Handanović. Spet Pihler, Krecu je pripravljen za strel, Aleksandru Krecu. Dober Olimpij, blok Bajde v priložnosti, Bajde strelja, Apau se bori, spet Bajde in zanesljiv je seveda ob takšnem poizkusu. Mesti napaka, ki jo je storil Šuler, Alves strelja, mimo gola, Ricardo Alves. Preigrava Apau, Bohar ima težave, prepočasni je bil Bohar, Ivković je dobil skok do žoge, Štiglec. Predložek sedaj Štigleca, pritisk Olimpije, Alves strelja, nevaren poizkus, to da brani Handanović. Prav tako kot Uremović in Štiglec, ki se je odkrival, ampak ponovno je razčistil Viler. Miškić do strela, odličen poizkus, ampak težko žogo je poslal nazaj vratarju Handanoviću, Mitja Viler. Pri njej se daje Apau, Alves in Tomić do Štigleca, nevarna pata Olimpije, ki vodi! Mića Apau! Navdušenje med navijači dobili, kajti kot rečeno, potem bi imeli že 13 točk prednosti. V novem napadu so zeleno-beli prek Savića, ki mu je podal Abbas, priložnost za Olimpijo. Kaj sedaj rešuje Handanović? Abbas se bori, Mešanović in potem Milec. Podaja priložnost za Maribor, izenačenje. Prvega, pa potem zadev polno v Dravogradu proti Ankaranu. Olimpija je vodila, ampak zapravila prednostno. O tem kasneje, kajti imamo prvega gosta. Prava, kvalitetna utakmica. Mislim da mi, ako ćemo gledati cijelu utakmicu, smo bili dosta bolji, posebno prvo poluvreme gdje smo bili jako dominantni. Nismo im pustili gotovo ništa. Na kraju mislim da smo mi ti koji možemo žaliti za sva 3 boda uz 1-0, uz onu mrtvu šansu Rikija da je to ušlo, utakmica je bila gotova. Ovako Maribor se uspio vratiti, ništa, idemo dalje. Mislim da je ovo bila jedna baš lijepa predstava za publiku, za sve. Čestitam svojim dečkima na jednoj vrhunskoj odignoj utakmici. Nije bilo za očekivati da ćemo moći cijelu utakmicu držati takav tempo i tu kvalitetu igre kao poluvremena, sve u svemu mislim da smo bili danas bolji. Dobro, mi smo imeli svoj plan, ki nam ni uspel zaradi tega prijetega zadetka. Težka tekma, nervozna tekma. Videlo se je, iz kakšne situacije izhajamo mi in potem je pač se potrebno res zbrati in trpeli smo, vendar smo na koncu osvojili to točko, katera nam ne prinaša dosti, vendar nam kaže pot.